अलि वेकया छौ थौगे व्यक्तित्व थौगे थौगु जीवन जी जुमी आथे जी प्रेम बहादुर कुंसाकार जी नु पुस्ताय निम्तिला भतिजा नु नाथे बा वेकया बारे योगदान बा वेकया छु खेले चाहिँ गजाको फुनगलो मोयजग मनुतेस शिवजीमा तर वो यति मनुतेस प्रेमबायु ना कालकिया प्रेमबा छम राजनीतिक नेता से कया सांस्कृतिक क्रांतिकारी से कया अपना अपना वेकयो छबुजु छमगो तगु तगु छ वेकन अगु योगदान दिया छाउदु जीव निम्ति नेपाल राष्ट्र निम्ति न जिसो उमे स्रष्टा उमे ऐतिहासिक व्यक्तित्व या श्रेष्ठ बुद्धि हुन छ न अले पहुँची गुगु चुके जुनो ख बा गुगु थासे जुनो ख तो आशा सभापति अले चोसा पासा या संस्थापक न वेक कतौं वेक प्रसिद्ध पुस्तकालय नासा खल आदि आदि आफ्नो वेक संस्था नि सुन थाउदो खल पुचा त वेक संगठनकर्ता त उनको कुशल संगठनकर्ता रूपेण जीवन भने वेक आफ्नो आफ्नो योगदान या थाउदो जी उमे श्रेष्ठ उमे प्रेमबहादुर कसाया श्रेष्ठ बुद्धि हामी जाजुले जी मना चुना तकले नापा छिपि सक्षतन लस्को सेन्चुना जीवो थोया जाजो अभ्यासमा तागमको थौ आ चिठी गठन श्रेष्ठ बुद्धि हाना चुना अले वेकया बारे वेकय योगदानी बारे वेकय व्यक्तित्व ये बारे हाना छ चाहिँ छिसन चाहिँ तो चोसपासा पाके स्मृति ग्रन्थ पिथना हाना छिसन तजिग तो दक्ष दुने जाजो त या मनि तो छिसन थौ चाहिँ सुरुवात जग थौ चाहिँ छिसन चाहिँ वेकर लुमङको जग दरो अले मेमे जाजो न अधिकार नि थौ आ विशेषणा वेक प्रेमबहादुर कसाजुया योगदान वेकय व्यक्तित्व बारे वेकय चिठी आयाम बारे छिसन चाहिँ थौ चर्चा या वो नप आशा सबु कुटी वेकन सोने दिएको गु थोची थन्जुना वो आशा सबु कुटी छि पाण्डुलिपि ग्रन्थ छि त दान बेदी किन्त छिसन सुभाको छो ल लागो थ्वे बजार हुँ कार्यक्रम ख थ्वे चिक्चर हुँ जाजो ख ओके जी थन तकले नपा तो जाजो चाहिँ हेट्यो कथा छि थन न्योने गु मेज दुख ड्यासे जी ड्यासे छसी कथा हनि ब पिन्द पनि जरा तकले नपा हनि ब पद्मरत्न तुलाधर जो वेक थोकने चोसा पासै नाय अहिले आशा सबको कुठी गुछेन नाय ख वे गरि नि अठेजी थन दासे बने हनि बम जी शताब्दी पुरुष अठे चोसा पासा भाषा रत्न या उपाधि जैसे तम सत्यमोहन जोशी भाजुना जी थन दासे बनचना हनि बम भाजु सत्यमोहन जोशी अठेजी थन दासे बनचना नेपाल भाषा एकाडेमिया हनिवाम चान्सलर भाजु चित्तरञ्जन नेपाल ज्याक्न जी थन डबली बने अठे जी थन डबली बने छि जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जो हजुर वेकअप न थन डबली बने अठे छि नाजाम विद्वान प्रोफेसर मानिकलाल श्रेष्ठ ज्याक्न जी थन डबली बने छन् अठे मेम छि नेपाल भाषा साहित्य मन्दिरिया हनि भवन नाय भाजु तिलक प्रकाश कायस्थ ज्याक्न जी थन डबली बने छन् डबलिए बन्यो छोले थन मजान थे छ अनि बम फणेन्द्र रत्न गुर्जु वेका चाली आफ्नो डबली बने जी थो जाजो त यहाँ छ्याउ कथा या दक्ले नपा छिपिन त लस्को सेन बेगी त जी लस्को सेन बेगी त जी चोसपासिया अनि वम छान्जे भाजु भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जेट
जिंथुना कुमाई